Assalamualaikum. Men atım Dişe. Men tığım oyundan bulam. Ben Burkan'ın nikası bulam. Ben şu Vieda kampanyadan anda pataklar da aldım. Pataklı kiydim, buraya jetelek. Ona putlarım orup, atqa minelbay, minsem tüşelbay kalan edem. Hazır Xudağa şükür, atqa bemalal minip, bemalal düşüp, oturup bemalal turam. Burun turalbay kalat edem, 10 top. Ben marşrut büyük oturamadın tutamdı. Ama açkısı başım ağrıydı da, açkını takkandan keyin başım ağrıbay kaldı. Ama kollarım manday uxtab жатқанда sunulup qoladi da, bu yoqqa tartalbay qoladi da o'rib. Seki mana qo'limga bunday tartib kelib manda qilsa mana o'rib saqayadi da. Hozir bemalol ishlatib, Xudoga shukr shifo berib o'tadi. Bir yaxshi namuna hozir. Qancha kunda rezultat bo'ldi achkidan shu qo'llaringizga? Qancha kunda sezdingiz Bir rezultat? haftacha taqindim da, yüzü taqdim eda, bir haftacha taqdim. Şonda уже rezultat sразу bilindi. Patakты bir 3 marta ile kiydim. Hozir endi mana shu sol jaq jon başında az o'ruv qoldi. Ulan Xudo qalasa saqayib ketadi. Bo'lsa mana ular sapsin uyu balda olib, mana turolmaydi deb mana qadimgidek turib o'tirib. Maşallah. Xudoga shukr, shifosini berib o'tadi. Жаңы achkidan ne dediniz adam? Murdunguzdan ne birni chiqib kelyaptыңызбы? Achki tag'ib yurdim edi. Hozir 3 kuncha bo'ldi. Azmaz kan çıkıvattı da murdumdan. Laqta qandar. 3 gün sonda olub yurdu. Keyin qarasam, başım jengil, başım meniki emas. Bir yaxshina. Başınızda давление бар o'xshaydi, черепное давление бар беле? Bilmeymi, davleniyani tekshirib ko'raman. Buni ham tekshirtirdim, davleniyang 220 chiqib ketdi desa ishonmayla yurdim. Shuncha Reklamda tekshirgan. 220 ga chiqibdi davleniyang, jap, bukol oldi deb doktorlar bir hektar so'ntgan edi. Başım ağrıydı dedi ha. Başım ağrıydı dedi ama. Ama жылқыны şorbalarını içet edem, koydu şorbasını, kuyruklarını içem. Hiç böyle boy dedim. Az başımda oru var edi, az şu oruam çok oldu. Daha şu kollarım atlışlıyım, ağımda kanımda zırt dedi. Hazır hiç zırtıldavaj tam. Maşallah. Putlarım ham zırtıldavaj, bir yaxşına hazır az sol can başımda kaldı. Daha bir 15 gün taksam, saqayib qoladi Xudo xolasa inşallah. Qayerdan aldınız bu patakты, çoğata? Patakты ona kampanyadan aldım. Жазгүл деген қарындашымыздан алдым. Akamның балдызы болады, өзімізге қарындаш болады. Шұңқарға айттым еді, заказ қылып алып келіп берді. Заказ қылсаңар 2 күнде береді екен. Бұл işenbey жатқанда, ошо Асқартта Құдайда мен айттым, мына жазгүл келіп, төлкө туғандарының денсаулық болсын деп әрекет қылып атат. Жөн эле келіп акча табыш үчүн кылган жок деп айттым. Айтсам, мен işenbey жаттым еді, мына сиз айтканга бәрі ишенемин. Боп туруп алып бериң дедим. Мына үйүңдө жатасың дедим. Ошо bir койдун пулу кетсе, ошо бир нерсе болуп тынчысаң, bir коюң каякта калат дедим эде. Бул ан ошондо боп туруп аламын деп алып, онун кийин элдерим ат сугарып койсун десе, бул дагы сакайып алыптыр деп кетип атып токтоп кирсем, бул үйдө сакайып, өрнөктө улакка кетип калыптыр. Жок, анан сугарып кой деген экен. Мен бул дагы эле сакайбай жатат дегем. Мына азыр улакка барып, ол тем более үйдө эле жатпай. Нормально экен. Эми бул пайдасы тийген үчүн мына кийгениңде 1 минут 2 минутка жетпей таасир берип атат бул. Оригинал болгон үчүн. Мынаны Közünüzden başta kurtarma. Ama neler oldu közünüz yani? Көзімнен жашағаты да азыр жашамақпай қалды. Сол жақ көзім аз-маз чылпақтайды да, чылпағым уже азайып кісінеле қалды. Мен жақсы тағын елекмін да мен. Ретки тағып қойып отырамын. Енді мындан бұяққа жақсы тағысам, дағы 15 күн тағысам, Құдаға шүгір аттай болып кетсем керек. Жақсы результат тапсыз да? Результатында жақсы. Maşallah жақсы. Ona ki naturalni produktlar var. Titreydi de az жүректерім, ama önce titremeye kaldı. Жақсы. Құдаға шүгір.
İnşallah. Рахмат чоң, оорубай мындан да Рахмат жакшы силерге. результаттарды ала бериң. İşinizge baş bere versin. Амин, Allah'a амин. emanet.